Najveći zločin u proteklom ratu izvršen je 14. decembra 1992. godine u selu Bjelovac, nedaleko od Bratunca. Selo je u ranim jutarnjim časovima pod okriljem magle opkoljeno, a onda je uslijedio napad. Nije bilo izlaza iz obruča. To je sastavilo sa svih strana, više ne znaš ni kućeš ni šta ćeš. Doškogle su svi skoro pobijeni, već ja nisam mogla se vratiti u moju kući. Kad su vikali dozgo s potoka od nekoga Petrović Rada kuće, predajte se četnici, pofatat ćemo vas sve žive. Toga sam poznala, a on se zove Berzadić Ajrudin. Sa svih strane smo mi bili okovljeni. I od Drine, i od Lozničke rijeke, i od Bjelovačke rijeke, i s ove strane, recimo, kao iza mojih leđa, sad ja pokazujem da je to je sve. Kako smo se mi spasili? To jedini Bog samo zna. Ovi su dozgo gonili Drini, ovi dočekivali kod Drine. To je, ja ne mogu da vam opišem kakva je to katastrofa bila sutri dan kad sam ja našla sve mrtve. O Bože zašto. I paljeno. Sve su kuće popaljene. Nema kuće da nije zapaljena, ni jedna. 68 mi je poginuo taj dan. Sve do moje kuće i moju kuću komplet pobili sve. Prvo su mi ubili muža, Radovoja, to jest Matić. Djeca su mi bile Snježana i Gordana. Izašle da mu pomognu, pobili su Injika ispred kuće. Tako da sam ostala, kako mu kažu, sama. Kuću mi zapalili. To sam, kako mu kažu, ostala bez išta i ikog. Ja sam našla moju Snježanu, ona je sa nekakvim mecima, ono nikad u životu nisam, koliko mi je godina je dan danas, ranu veću vidjela. Nikad. To je bila, udario je bio u desnu nogu s leđa. Ovamo je iznešena, evo ovolika, ovom butinama, sva, samo ostala kost i prebijena kost. Do moje kuće je sve što je stignuto pobijeno. Niko nije ostao živ. Neko je zarobljen, neko je, recimo oni Filipović tamo od Slavoljuba, bila su dvoje djece, ne znam koliko 8 mjeseci, jednu godinu i nešto, i 6, jednu 8. Bio je Brano Vučetić, on je isto zarobljen, on imao, ja mislim, da li bio drugi razred ili prvi, ne znam tačno.